Uba dasa khet lamari MLA ka Mawhati constituency ulalet ban samtin sob Ïing che ki khandai presently ki long Ïing baduk ki badai na kisnong laper bat siang kisnong ki badan khaput ka megalia bat asam habakran si pajba uba dasa khet lamari uloong ba ulat restom na kabanta ban wanra e ka roi ka para kisnong ki badan na katika than bat khamtam e ka bai debit kilinti ki singken gi surok kabagi pajba katika constituency ki akan do jing e na ka jing bombiang ka surok kumta na kaliang jong dasa khet lamari haden bola dab sami kita gitin ula kentui ki pajba ba ki deban long ki bayasha ban airu ka jing trailang khnang ba kum unong mikmat unang la ban penyo ya sibun ki kampun roi hakisnong bat khamtam e itu kisnong ki badang duna kaliang ka roi ka pa kapor laya ya do sistem asnem duna mata de dang long tang yo man sang ni tinang jing sisa nadu ki prai Mei na Julai dengan dia bersama. Hari lek tu, mau ngang ni gue ubru ubah berlek yang boleh kuat berlok kepit kepiak. Mana kali hak housing lo kelayo bersama kuba terus pak Ïing dunai kita nak bawa pikir sifat kita kita bahag kita balong kita aluminium kita bahag bungsok kita sab sarang masih dong. Dengan kalian jangan apa ngapkuat berlek kumpulek gue. Ngamkua bagi pajak kitun dena kata kadau hakajing nyai inti hakajing lagi wan nangno manyo kitin dalam dunia ki belum kitin housing kenapa ki pajak kin kemen ki pajak kin like sang knyum mo dena kata kadau kaslem no kapampor dana ban lembang kajing nyelam nanti ulen like rat lembang kajing don rukat kajong patnga kajing wan yang ini kajing kwa kajongang nila yo tik kum kitu kitin housing ki samne kita di kitin dalam dunia dengan itu ipi kani ka la ngila manong lesi ketika sil ka ba crowd ni sil ka menengko le ba ka Mawhati constituency kayo pan pinen ya kitin hado karway spa prapu Ïing tang hapo sistem kita ada ni so sorong ha kayo pan pinen mo ngitip ka Mawhati constituency ketika constituency ka bayar constituency ka padang duna nagaway kalian siya gaway kalian dan mereka punya mungkin gilat kendiat punya mungkin gilat pendem dengan kamram apabila IT apabila senyap di pajak dan yang pura kerap dengan sesuatu yang dengan cuma kumpulan benda dengan slogan Allah wat yang itu kilong Ïing ki papalyo ingin ikutin wayo lesi hak por housing lo klaim don kerten yo lesi mentah hak ni ngasin kali esat lupis 5 miliar pim don kerten pim de banyado musim namar kesabtin kanwan manlausna lada pimyo mantausna ngan sekren ngan seperti kenapa hautesna pemanaman keciyok be mau kata dari kecil kerpat dengan yang tengah yo lesen don kilok Ïing ki baklem yo mantap yo don kata kecil septing dari kecing artetin mau dan dari ngan kuat ban ongi piba umde ban septing umde ban do cikermen dari kitin lada pimyo manta hagisna pemanaman keciyok namar pemanta ngalawi pi hoprai Desember ni Januari ngin sa ship terteng biang ban samtin biang haus na marjara po kepada SRWP jong usna makan kenai arpo